Cool. Kaya pa, bakpuki katamungan. At syuta na puking kanam ng Domingo ning pamanyubling mebye. Kambeda puding kiratamo sariling kapag nasan kaniking misa, pakyabe tala puding makatuki. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Robert Baluyut, Jose Pepe Hison, Ronald and Agnes Lau and family, Al and Maricel Manalo and family. Para karing birthday daddy,
Leonard Santa Rita, Marisa Palma, Michael and Angelica Tolentino. Special intentionary, Ditz and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Rosel Montemayor, Ada Ronesa Lau and family, Speedy Recovery Dari, Bro Pat Ahos, Carmelita Galang, Healing Dari, Angel Fajardo, Elmi Ronquillo, Susan Simbilio, para karing Kaladwa Dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Genoveva, Monsenyor Aquilino, Rosalina, Silvestra, Death Anniversary, Rodolfo, Leonida, Rowena, Perfecto, Julio, Rufino Senior, Delia, Feliciana. Talakad tamo po at makiabeking dalita pamuklat. Masaya,
Kilagyo ni Pampuaning anak Puaning Banal na Espiritu, ingginuman tabe ake kayo. Ingke katamong ugnayan at tahid king Diyos at king balang metong migit siya king physical, spiritualya, metong yung ugnayan ay mapupupos, manggaman kapilan. Kanitingal dong iti, idahon talaking Santa Misa, ing panalangin tamo karing kekatang indu, karing kekatang ima. Pasalamatan tala, maging instrumento no, ning kapag nasana ni nga pong Ginoo, tinggap da, ing mission da, ketiking yato. Kapatad, umpisa na iting Santa Misa, magpakumbabata puso, aminan talaking Ginoo, din kaya katang pamikasala, at doon tamang kayang kapatawaran at sikanan. Ginong Yesus, nung tunay rakaping kaluguran, makiramdam kami king Espiritong sasabi kaya kami nung makanano king lugod at matampang sumuyo king Diyos. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, nung tunay rakaping kaluguran, pabustan mong antabayanan na kining Espiritong gawang bayong paralan, lugod ka ring makapaligid kaya kami. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, nung tunay rakaping kakaluguran, pabustan mong kasyan na kining Espiritong maging lalong kawangis mo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may pahing totoo, pakaluluhan na katamo, kimpangapatawad din kasalanan tamo, idala na katangan na sana king biye alanganga. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Manalangin tamo. Ipaning Ginoong Jesucristo, ing anak mo, pengako na kaya kami, ing enakilakwan ulila. Pagkalub me kaya kami, ing Espiritu Santo, ban akayabemi, at mibiyabia ka rin kaya kaming puso. Ban abalo mi nung nuke papunta, at ban tukyan miya, Jesucristo king dala ng painturo kaya ka, at karing kaya kaming kapatid. Manalo na sanang iting Espiritu, palabalabana kaya kami, ing lugod ng Yesus. Ban mi katetagan ke mipasyag, king maya pabalita, ning kaligtasan.
Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. I Felipe, mintaya king syudad ning Samaria, at penaral ning Kristo, karing tao karin. Ding tao, misasan metong lang tinanggap matula, king penaral na. Uli ning dimdam da keya, at ila mismo, ikit dalareng mala adepatano. Ating mga rok ay espiritong linwal kukulisak, karing dakal ay nalipan da, at dakal lang tuturing lumpo, at pile akinayab. Inyami kamaragul apa magsaya, ketang syudad ay ito. Abalitan daring apostol karing Jerusalem, king ding tao Samaria, tinggap ding amano ning Diyos. Inya tinubod dala karela di Pedro, ampoywan. Inyang miras la karin deting adwa, penalangin dala ring talasal pantaya, banmalyari reng tanggapan ing Espiritu Santo. Uling eya patini po ing Espiritu Santo kanino man karelo, makagyong may binyaglamo, king lagyuning Ginong Jesus. Kay bat na nito, timpak dalari Pedro at Juan, dinggamat da karelo, at ilangan, tinggap de ing Espiritu Santo. Amano ning Ginoo. Ikayong sablang melalang, puryan yung Diyos, king masayang kulisak. Ikayong saplang nelalang, puryan yeng Diyos, king masayang kulisa. Ikayong saplang nelalang, puryan yeng Diyos, king masayang Puryan yung Diyos, kambening masayang kulisak, ikayong sablang melalang. Dalit kayo king kaligaya ning kayang lagyu. Kaya ibye ing tapat akapuryan. Sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala ring kekang daraptan. Ding atsuking yatu, kaya ka sambala, daralit kapuryan para kaya ka. At kaya kang lagyu, yang puryan da, meko keni, at lawan yu ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad ding tao. Ing dayat malat, kayayang pepamalan, inya me kalakad la libutad na, ring taong kyakatamong pipumpunan. Mesaya tamo, uliniting kayang depatan, yang mag-aring mitmong kayupayan, king kapilan paman. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo, ibalita ko kaya kayo, ing sablang depata na kanako,
Puryan niyang Diyos, uling kakong dalangin, natingyan, at lugod ng ekukupas, kako nakelingwan. Pamamasang ibot, kimumuna ng sulat San Pedro. Samba niya Kristo, kimabilog yung puso at kilalanan niyang anting ginoo. Manatili kayo sana makasadyang makibat, karing tawong mautang, tungkol king kapanayan ning kapayapan, aatyu kaya kayungan. Ibiyayo sana king mitmuga na ka at kagalangan. Ingatan yung malinis, kaya kayong konsensya, ban kanita, potang lilibakan da kayo, detang maglibak, king mayap yung panugali, antimong talasuyo ng Kristo. Ilang dirira, duminela, king sablang panyabyanda, laban kaya kayo. At nung burian ning Diyos, dumalan kayong kasakitan, masanting palak, dumalan kasakitan, uli ning pamanyampa yung marok, kaya sa aking pamanyampa yung marok. Uli ni Kristo mismo meteya para karing kaya kayong kasalanan, misan mo at para king kapilan pa man. Ing tawong banal para karing makasalanan. Ban kanita, akwa nakatamong ilipat king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapot sinubliya mebye ang tintawong espiritual. Amano ning Ginoo. Ingginuman tabe ake kayo. At keto'y Pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keta o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Nung kaluguran niyo ko, pamintuan niyo laring utos ko. Manyawad ko king ipa, at di na kayong talasaw, aya kaya beyo kapilan paman. Ya, ing espiritu ning katutuan, ay naatanggap ning yato uling ene akakit at ene balo. Dapoti kayo, baluye, uli nga kaya beye at manok nangan niya kaya kayo. Ira ko lakwan magdili-dili. Mibali ko kaya kayo.
Saguli na mo at eyo na kuakit. Dapat ina na kuakit ning yato. Dapat ikayo akit ko. Uling mabiye ko, ikayo man miya kayo. Abalo yu king aldoita king atyo ko king iba at ikayo atyo kayo kanako. Nung makanano kong atyo kaya kayo. Ing tatanggap ka ring utos ko at tutupad ka reti, yung malugod ka na ako. At luguraning iba ko, itang malugod ka na ako. Luguran ke, at ipakilala ko kaya, ing ka na akong sarili. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kita, O Kristo. Maya payabak po kay Kongan. At masayang Domingo na ning pamanyubling mebye at syuta na keng kanam. Kanam ng Domingo ning makabang panahon na ning Paskwa. At mi paintagon, aldo da rin kay katangima ngeni. Pangadita da rin kay katangimang tsupakete king yato at din kay katangimang kayabe na ning apong ginno ka rin king banwa. Tatalakaranan ning indong birhen tamo ning Fatima. Palakpakan tala po rin kaya katangima. Anak ano karakal may kipaglibing ampong record-breaking itang ati pundang donasyon. Pera, ditang kematen, misan. At niya ngarang kinutang ding tao karela. Naning sekreto na ning mangubye. Karakal may kipatnugot. Ot karakal may miyabuloy kaya. Naning sekreto na niyang mabiyeya. May kibatla ka no rin ng kapamilya na. Ala naman po nga na. Uning anyang mabiyeya, penabili ng maratna kaya kami. Na sabyan mi kano karing kayang kakaluguran at kakilala na lagyan nala dinge may kipaglibing ampong ememya maragul ayabuloy potang Mateo. Anya pala mirakalan tutu bina ding dintang at memye abuloy kayo. Pero totoo naman itale ing presensya daring mangubye potang mete nala lalampas king pisikal. E naman mayayari itang kekatang ugnayan karela, tang relasyon karela. Mahilig tang sasabing maglalage, legenda ko nga. Migit pa kaniting gawan da, manatili la kekatamo. O yan yung sasabihan ng kasalpantayanan tamo. Ing ugnayan tamo, migit siya kesa kitang pisikal, kitang akakit. Migit siya, espiritual ya. At impong ugnayan espiritual, mas ganap ya. Mas malalam ya. Ang popang mas tutuya kesa king ugnayan pisikal. Mga takutan kong madalas po tang atin lang pakilala ka na ako. Pila ng beses sasabihan da, familiar po kayo sa akin, nga. Bala mo po ikit na kayo. O madalas na kong kakit. Ako mo balo nung no ka rin. Panidang sasabihan ito. Niyayak pong makibat karela. Hindi po ako yon. Baka si Coco Martin ang nakikita ninyo nga ako. Siguro mahilig kayong manood ng TV nga akong manokso. Pero, ako man mag-bilocation o tri-location o quad location. Limbawa, mag-miss ako ngayon ni Mexico. Akit ba ako naman San Fernando? O yan ang limitasyon na ng physical presensya. Akit na ka mo kayo meto nga lugar. Imposible nga akit na ka keng dakal a lugar keng misan apama kitagon.
Pero baloyo po, ing spiritual na presensya, lampas siya, kanita. Halimbawa, ing metong anak, amalati, makakiraya king kuna, makakiraya king kuna, at syo ka rin. Pero tsumo naman, kang imanang mamipi. Ngayay imanan diyang mabayat yung pamamipi, masaya lupa kasi ingisip na, impuso na, at yung anak, kalele na yung anak. Kaya niya naman tatanang at yung abroad. Anya ni kasi pag magobra, kasi kalele na yung anak na. Spiritual presensya. Kaya niya naman ng nga po ng at yung probinsya. Nya gugupo niya po na pero potang agaganakane, yung kaya nga po, sisikan niya, tutulaya, sasayaya. Potang agaganaka ng kalelen kaya ben. Naningaws kitang presensya nga ito, beyond physical, it's spiritual. And it's more real, more meaningful, more true. Kasi itang presensyang physical, potang mikawani na kayo, ala na. Potang mayango nebye ang kaluguran mo, mo nayakit. King physical. Pero, king spiritual, manatili. Spiritual presence. O yan po yung nga manuana ni nga pong Ginoo, kening kanam ng Domingo ning Pasko. Mas matingkad presensya, pangatsu na ning apong Ginoo kay katam. Nya, king Ebanghelyo, mamaalam niya kasi, kentutukin Domingo, Ascension Sunday. Yung nga pong Ginoo, lakwanan na katamo, muli na banwa. Nya, ngini pa mo, king Ebanghelyo, mamaalam niya. Yun nakuakit kanyan nga na. Pero yung pagtakan ko, sinabi na, dako lakwan, magdili-dili. Dako lakwan nga na, atyuko kanako, you are with me. Atyuko ke kayo, I am with you. King nanong paralan, king espiritu. Pagkalub ke kayo yung kanakong espiritu. Nya pininga pong Ginoo, mas present, mas panamdaman tayang yeni kisa kanita. Anyang panahon na rin kayang alagad, ikit de physical, pero ita mo, akakit at panamdaman tayo king spiritual. Gagaloya, magparamdam ya, magsalita ya, at panamdaman tayo. King spiritual ng presensya, mas malalam, mas tutu, at mas ganap. Amen? At doon bagay mo itang bakalan tangin ng Domingo po, panabilin ko kaya kayo, simple lang, pero nung ka-importante. Mumuna, di nang tasa ng pansin itang spiritual na presensya. Kasi, intuturo na kaya katamo, ning kalakaran kaya tiking yato, itambala mo may itong yang uri ing presensya, which is the physical. Physical yawari. Halimbawa, king lugod, potang pisasabihan ng lugod, mo physical. Ingaisip mo tabing uma, kaul, talan, romance, romantic. O yan yung konsepto taking lugod Very physical. Pero actually, ing lugod is more spiritual. Imburi na sabihan, manatili ya, mama ko. Imburi na sabihan, malalam ya, mawawala. Mawawala itang kaya kang inspirasyon, itang kaya kang tula, itang kaya kang kapagnasan, mayap
king kang kaluguran. O iting tunay kabaltuganan ng lugod, it's a spiritual reality. Never, never. King mas mababa ng uri, physical. Anya, pansinan niyo po, king ning sisimbata mo, babanggit ng talaring ding sablang santos at santa, ding mayang ubye. Akakit talar yan? Pero, king Eucharistia, kaya beta lang sasamba. The communion of saints, nga tamo. Misasan metong tamo, deng atyo pakitiking yato, at atyo na ka rin king banwa. Kaya betala. Nya, inga pong Ginoo, mas present siya sa atin ngayon. Mas panandaman tayo. Ing kayang kimot, ing kayang bendisyon, ing kayang pamanantabi. Ngeni. O yun ang kabalduganan ng resurrection. Potang akwa mo nga intindihan, natatanggap kayong puso mo, na mas mabiyayay nga pong ginungeni, king spirito at diwa, kisa king physical aparalan. Kadua, ding miyuyugne king espiritu, kapilan man, elamikawani. Ding miyuyugne king espiritu, kapilan man, emikawani. Ing karilang ugnayan, magpasawalang hanggan. Ing physical kasi, sagliya mo. Ing physical manatili. Pero ing spiritual, alangangganan. Naning tatayid kaya katamong eni. Pigo naman nyo ito. Karing kaluguran, kayong pamilya. Naning tatayid kaya katamo. Bisyo. ding barkada, waling pare-pareho la bisyo, malapit lang balang metong. That is what binds them together. Bisyo. Naman, puro mature yung bisyo. Ning kaing sports, bisyo yun. Nepo. Mitatayid karela. O kaya, obra. Yan. Uling pareho ko obra. Gagawan. Malapit ko balang metong. Pwede mo rin pamangan. Mahilig ko pamangan. Nya may kaluguran kayo. O kaya, mission. Nung ating kong mission kembye. This is what binds you. What unites you together. Pero yung panagkat niya ini, sana lumampas kanya ng kekatang ugnayan. Sana keng espiritu, keng diwa, keng manatili. At eketang mawala. Ing tide na ningima, karing kayang anak, spiritual. Physical, spiritual. Ngapin po, pupututan tayong kayang pusad, Kasakit kayang anak kita, pututan tayong umbilical cord, pusad, tatayid king ima. O nangingima, iting kapag nasana, kasi sabihan na kayang anak, buhat ngayon, anak, ang ating ugnayan lampas sa physical. Buhat ngayon, ang ating ugnayan ay spiritual. At ang spiritual kailanman hindi mawawala. Ito ay magpa sa walang hanggan. Happy Mother's Day po, kaya katamungan. Talakad tangeni. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat siyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Virhen,
Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete, mi kutkot, tinipaya karing mete, king katnungaldo, sinubliyang mebye, pepay siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampong mga mate. Sasalpan tayo ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak na santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. Spiritual ning kaya katangugnayan king Diyos at king balang metong. Anya king mitmong kasalpantayanan, ngatang manalangin. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Ulitan tayo po. Baning Espiritu ning sikanan, miabyeya karing anggang kailangan mo niye patutu, king kapanayan ang mabyeya karing puso tamo, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing king Espiritu. Baning Espiritu ning upaya, miabyeya karing mipasakitan, pauli ning pamanukira karing karelang konsensya, at tatalakad king karelang katapatan, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miabyeya karing epa makibalu king Ginu, at karing magpabayang tuki keyo, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Baning Espiritu ning sala, miabyeya karing makibalu keyo, at karing umenang makumpil, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Baning Espiritu ning lugod, miabyeya karing bisang sumulong king lugod king Diyos at kapararang tao, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Baning Espiritu ning pamisan metong, miabyeya karing hanggang makirake kaniting Eucharistia, kambening kasalpantayanan at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Para karing sablang ima, amig kalubye, ampong lugod kaya katamo. Ban apakit tamo karelo, ing karampatan akagalangan, ampong lugod. Manalangin tamo, king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Para karing sablang ima, akematen anak, ban ing kasalpantayanan do, pagkaluban dalang pibale-bale, at ding familia at kakaluguran do, ang tabayanan at pamatulan dalo. Manalangin tamo, king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Para karing sablang ima, mengayamu na biye, ban ing Diyos, idala na laking tula ning kayaryano, manalangin tamo, king Ginu. Ginu, ibiyeme ke kami ing Espiritu mo. Ngeni puadwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginu, pakiramdaman mo rin kaya kaming kapagnasan, uling daraon milareti, kami ning saup ning panalangin, ning kaya kaming malaindu, Birhen Maria, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin ko ngayon kapatid, manigkakatang daon, matanggap lara pa ng Diyos pang mayupayang totoo. Oy pa, tanggapan mo sa reting kaya kaming panalangin at ayin. Gawon mo king karapat dapat, kaning kaya kang sakramento ning lugod. Kapamilatan ning pamagkalub mong kapatawaran kaya kami. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabe kaya kayo. Yat na yoding puso yo. Makayat na lobing Pasalamatan tayo, ing Ginoo Dios tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at duman ka rin. Oy pa Diyos kingalanganga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula, kaniting panawuning Paskwa, inyang i-Kristo meging sakripisyo Paskwal miya, kaya di natanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamagari ning pamikasala, may pupus na, ing mipahama kaya tumiri na niyang bayong biye, ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koring ang hel karin banwa, daralit ding kekang ligaya, ngaming makyabe pupuri at kakanta. Manal to Ginoo, itnuyay banwa, itnuyay yato, hindi kang ligaya. Hosana, Hosana, ikapatas, katasan. Hosanna, Hosana, makatas katasan. Ay, darata, biglang yun ang ginuon pa niya. Ay, darata, biglang yun ang ginuon pa niya. Hosana, Hosana, Ing kakatas katasan. Hosanna, Hosanna, ing kakatas katasan. Ika pinimbanalibba, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nadatingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginubing Kristo. At tatandanan mi pa, bayam mi daon kusang loob, kimpamay lasa at kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamat sa keka, pirasya ne, dinwang ne karing kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti, ikongan, mangan ko kaniti, uling itiya, ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuhaning kalis. Pasibayo yung pepasalamat kaya ka, dinwang na iti ka rin kayang kakalaguran nga na, kuha na niya iti, kongan, minum ko kaniti. Kuling iti, ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talagang gangtipan, bibubu para kaya kayo, at para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang pamigaga na kayo, kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Linupig mo ing kamatayan mi, ing pangasubli mong mebye, di mo ing biyemi, Inong Jesus, datang ka, Inong Jesus, datang ka, maligaya. Inyay pa, gaganakan mingeni, ing kayang kamatayan at pamadjubling mebye. Daraon miya kaya kaing tinapening biye at kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad king harapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagkamuha mo, kingi kami sang misulusulu king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mo, makalaganap king mabilog ayato, miganap nes sana king lugod, kambening pakamalan ming Santo Papa Francisco, malugod ning Obispo i Florentino, ding sablang pari, ding sablang taong susuyo king kakambalayan. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amatudtud na king kapanayan ding pamanyubling mebye. Lalong-lalo na ding yeni, kaya kaming lalapit kaya ka, king panalangin. Tanggapan mo ngan sa iba king masala mong kakarinan. Pakalulwan mo kami ngan, at gawan mo kaya nga karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kambe ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, indo mingan, kambe ng San Jose, kayang esposo, kambe din kaya kang apostol, kambe ng kaya kaming indong Santa Monica, ding sablang banal. At inupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryanda ka, ampon paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alangangga. Iyugne mo kay kekat kimbalang metong Ginoo, king kang Espiritu, kabang ngaming manalangin. Ipami at syubanwa, isamba niya'y lagyo, datang ke kami, ing kayayan mo, ipamintuaning lublo. Ketiking yato, at king banwa, ipamintuaning lublo. Ing kakalan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emo ke ipay sa ulking tukso, ngunay ikabusking maro.
Ikabos mo kaya nga Ginoo, kay sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king saup ni kaya kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambianing maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, di nga gawaming pamikasala, nuning kaya kang pansyanan, yung kaya kaming malalam, akasal pantayanan at lugod kaya ka. Pamayapan mo kengan at pisan meto nga nagpangking kaya kang kaburian, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Yung kapayapanan ng Ginong sinubling mebye, mantabi kapilanman kaya kayungan. Midake tamong tandaning kapayapan, kimbalang metong. Kapayapan po. Kaluluwan mo kami. Cordero niños, aminalako, ikasalanan niyaku. Pakaluluwan mo kami. Cordero niños, aminalako, ikasalanan niyaku. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng Kapatading ginutang Yesu Kristo, ang ngayon ibabiyan ay kakataming kayang banal na Espiritu. Kapalad na rin mayaws, kaniting apuna ng kordero. Dapat ekas mga manaw mo, kumayap na ako. Katawan at dayan ng Kristo, sa sadmukingan sa ng kaking biye alangangga. Amen. Lakwan ulila kaya beyo era ko lakwan kayan tabe yuko at syukutang ipako at syukutan ako at ako at syuko kaya kayo
garing amanuko. Ilang tutong malugod ka na ako. Ninumang lulugod ka na ako. Luguran na lang ningip ako. Kapilanman maulila, Diyos tapat yat pane kaya beya, banal na Espiritu umena ka, kaya kami parating mantabe ka. Era ko lakwan ulila kaya beyo ko. Era ko lakwan kaya beyo ko. At syuko kang ipako, at syuko ka na ko, at ako at syuko kaya kayo. Manalangin tamo. Ipaming malugod, manano na sanang iting Eucharistia, pigmasusyan mingeni bilang kapigaganakan, king kekang anak. So panakengan sumulong king banal mong lugod, king uli ng Kristong ginumi. Ngeni po maganap, king kekatang pamagdawon, karing kekatang sampaga, king kekatamong indong Birhen Maria, amitutula, king pamanyubling mebye, ning kayang anak. Aldo, Aldo, kang Maria, gagale, ket malsinta, kekeng indu, kekeng tutu, ing dali se pamamuri, ing reina atas dili, ausan mia, Virhen indu, maluhur, kekeng tutu, pamamuri, king reina atas dili, ausan mia, Virhen indu, maluhur, kekeng tutu. Panyadala pong bendisyon, din kaya katangima, nanay, mga mami, dukula po rin sablang pengaring babay. O ginubiryan mo yung balang tao, may pangagliya at dalanin ng imana, king sepo po nana. Inyang may katawan niyang tao yung anak mong pakamalan, iyaman, may pangagliya, king upaya ng banal Espiritu,
king se pupuna ning indong Birhen Maria, at anyang miras na ingaldo, mi bayit siyang kalupami, king meto nga babay. Adwan mi, bendisyonan mula, ring sablang ima. Idayo mo sana king sablang sagkol, king mabayat ta kapanamdaman, pagkalubanan mo lang mayap, apami kakatawan at matibe pilobluban. Dinan mong kapibabatan king pamaglingap, pamanantabi at pamanuro, karing karelang anak. Maging piyalimbawanan lasana king amanot dapat, king biyat kasalpantayanan da, ban ka pamilataning banal dang kayawsan, alang patna mo lang dagdagan, dinge mabilang-bilang ayanib ning Santa Iglesia. Ban king kapamilatan da, lalo lang dakal ding mibait king biyalang angga, at ban kanita, ing meto ketawan, abalo ning maya pabalita, ning anak mong Yesus, yang mabibiye at mag-ari, kambening banal Espiritu, Diyos manggaman, kingalangangga. Amen. Maya pa oras po, karing kaya katamong ima, akayabe tamo, at panalangin tamo. Ingginuman tabe ake kayo, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Midaw ng Santa Misa, umeta na ken tulat kapayapan, Aleluya, Aleluya. Maya papak po ang kiyakungan, di nga po ang penga